Ha canviat molt el barri des de que era petita fins ara? Pues sí que ha canviat bastant, perquè quan era petita els carrers eren tots de terra, i llavors no hi havia ni a les ceres ni aquestes jardineres que hi ha ara tan guapes, tan maques, i tampoc hi havia la plaça Espanya tan bonica com està ara. Pels carrers passaven solament els carros, i ara en lloc de carros passen els cotxes, els motos, les bicicletes i tot. Abans solament hi havia carros i les mules, i ja està. I a més, les cases eren molt petites i a l'entrada hi posaven el carro a dintre i la seva mula, i al dematí marxaven cap al tros, perquè normalment aquí la gent era pagesa. Abans com era l'hospital que diuen que hi ha aquí? Sí, hi havia un hospital, però era el que llavors, en aquells temps, en deien un hospital de pobres. Més aviat no eren gent del poble, sinó que eren gent, per exemple, pas volant, gent que anaven de pas o que tal, no es trobaven bé i llavors es posaven allà a l'hospital. Com era la seva escola? Només xiquets no estaven barrejats com ara quan nens i nenes. Llavors les nenes anaven en un col·legi i els nens anaven en un altre. Quan venien a festa dels barris englanàvem els carrers i eren els dies que teníem de festa per poder fer una mica de cosa. Resulta que llavors no hi havia gaire gent que tenien aigua corrent, començaven a instal·lar-ho, això. I al costat de casa, doncs, ne van tindre. I una mica de dificultat de pagar, se vam entendre, es veu que es van entendre en casa i van dir, doncs, mira, nosaltres te donem aigua i pagues l'aigua i nosaltres te la donarem. Bueno, com que l'aigüera seva i la nostra venien a la part, van fer un forat de casa seva cap a nosaltres, cap a l'aigüera, amb una aixeta allí. I llavors d'allí, amb una goma posada dalt del sostre, amb una carxofa de regadora, allò que hi ha regadores que hi havia que surten d'allò, i allí va ser la primera dutxa que jo vaig tindre. Devia tindre una edat de 9, 10, 11 anys o així. I d'aquesta manera em vaig dutxar, pujava dalt de l'aigüera, de la cunya, i d'allí me dutxava. Així va ser la primera dutxa, fins en que vam arreglar, vam comprar la casa, la vam arreglar, i ja és una altra història. Però la primera vegada va ser aquesta. Va ser amb una regadora, diguéssim, com si un me regués per dalt, però l'aigua del costat, que no teníem ni aigua tampoc. Havíem d'anar a la font a buscar l'aigua. Bueno, sí, però quan dutxàvem és a l'estiu, a l'hivern no es dutxava. A l'hivern deixàvem córrer. I llavors hi havia les botigues, que eren petites també, no eren cap gran botiga, eren botigues que venien una mica de tot, i bueno, més que res era això, i estava molt concentrat en tota la part aquesta antiga d'aquí dalt al barri de Cambrils. El casc antic era el poble, ja no hi havia res més. Jo quan anava a treballar a la platja, d'aquí a la platja fins allà, no hi havia ni cases ni hi havia res. Passava pel darrere allà on hi ha l'Ajuntament ara i doncs no res. Com va ser el teu viatge? Uy, mara, muy largo y muy pesado, porque traía los 3 nenes, uno iba a hacer 3 años, el otro iba a hacer 4 años, el otro 3 y el otro 1. Eran muy pequeñitos. Y mira, tan lejos, entonces los trenes, con carbón muy negro, llegamos aquí negrito, negrito. Tens algun familiar o amic aquí? Tengo a mis hijos, pero familia ninguno. Y a mí sí que tengo muchas amigas, que las he hecho aquí, que yo aquí no tenía ninguna amiga cuando vine.
que quan vas vindre que et va costar adaptar-te aquí. No mucho, no. No, porque donde yo iba me hablaban en castellano, pues lo entendía. Y claro, como tenía faena, no me podía juntar yo mucho con la gente joven, pues no aprendí a hablar bien el catalán. Ahora entiendo mucho, pero hablarlo, no. Alguna palabra suelta así de cada día, sí, pero para hablar bien, no. ¿Te acuerdas de las faenas que hiciste aquí en Cambrils? Sí, hice unos espigones aquí en la playa. Llegué hasta Masía Blanca. Cuando en la época que yo vine, pues no había, estaba muy mal la playa, había pocos turistas y ahora, pues sin embargo, pues, cada día está mejorando muchísimo. Mi marido cuando llegó aquí se quedaban en la obra. Se hacían ellos la comida, en los almacenes o en el bajo, no sé, pero se quedaban en las obras. Luego después, cuando se trajeron algunos a las mujeres, pues se fue de pensión con un matrimonio, que precisamente vivían en la calle Las Cruces, donde yo me vine, que me vine después. Él estaba de pensión allí. Y yo me vine a esa casa con aquel matrimonio, que no tenían hijos, y me vine aquí con mis 3 niños a esa casa. El tiempo que hacía en su estancia en el otro sitio, de aquí, ¿ha cambiado algo? O sea, si hace más frío, más calor, ¿ha cambiado? Bueno, allí por La Mancha hace mucho más frío que por aquí. Está una tierra más cálida. Por allí hace mucho frío. Hacían las procesiones, yo me acuerdo recién venida en la calle Las Cruces, por allá por el Carlos Ros, ponían el altar, yo me acuerdo de eso, y allí en Don Benito también. O sea que eso no lo noté mucho. Pero claro, las costumbres de salir a comer el día de la Mona, igual se sale allí también. Allí también se sale el día de la Mona a comer, solamente que aquí se hace mona y allí se hacen pastas. Se hacen pastas diferentes.